Бар чыгып кел. Oldu. Boldu gör. Ne götürdüm? Şöyle. Çıkart yedin mi? Çıkart da yedin mi? Ne gitmeyle oturan babam. Var gel. Şöyle. Gel. Şöyle daha. Var. Бүгүн чоң жигит менен кайнечемдикине барып келдик. Барсак, ал жакта алар үйүнө уборка кылышкан экен. Анан кийин могу полотенцаң бар экен дейт да. Буну санасак 14 жыл болуптур. Анан ошо полотенцаны көрүп эле бул чоң жигиттин бетине күлкү кетпейт да. Анан буну каяктан алдың эле десем, көлдөн дейт да. Анан мен эсиме бирөө эле келип атат, ошо көлдөнчү. Ойлоп атам да, ошо полотенце ошо көлдүк кызбады. Не жыт отурсуң? Алып көрсүң. Не жыт отурсуң? Bilmiyorum 14 yıldan beri sandıkta katılıp tuttu da. 14 ошо жыт 14 калып yıl калдың. oldu. 18 yaşında bana tutkan bu. Я, жана эмне деп аттың эле? Падар деткенби? Bana tutkan. Көтөрбөчү. 14 yıl oldu ya bu. 14 жыл болсо эмне кылайын? Карсанышты алмадым. Мен колум падар деттирди мени. Bunda hiç kimde yok aslında. Мен вообще буну эң сонун полотенце экен деп үйгө алып келсем, буну эми сүйгөнүнө эстип тура турбаймынбы? Я жан. Akos istedim. Bunda kimde var ya? Ayıplaş onda. 14 yıllık partisi kimde var ya? Bak görsen dalgaydı bak. Не дейсиң? Не дейсиң? Не дейсиң? Sen ne diyeyim? Şimdi ne şapayı atlayıp mı? Ошондо. Öyle ama kaç bu da? Yine de montajlar. Кыргызстан. Şimdi göreyim ha. Ертең мұсылға кетіп қаласың, тым ғой жүресің. Эсептирем де.